Bishop wa kanisa ya Methodist ndene ya Synod ya Nkobo Justus Bundi ni atarĩrĩtie mibango ya kithurano gĩa kanisa ukirimbaro ya kurika. Akiaria Bundi augite kithurano kiarika gikambĩrĩria tariki 19 mwanka 2023 cha mweri twĩtĩte. Kithurano kiria ni kia guchwa presiding bishop Otongeria bwa kanisa akiaria noretie ba Methodist wekathiri ni onto bakaringira kura muunjia uria ukomba gutongereria kanisa na njira ya uma na weru. Akiaria kanisa ya Murugi Methodist Bishop wa Nkobo Synod Dr. Justus Bundi na ugite conference ya Methodist no itite na mbere kuthurana kithurano kiria kirigiri tariki 19 mwanka tariki 23 cia mweri jwa mugwanja ya kuthura presiding bishop mweru. Aria Dr. Bundi ari mwambara bonanite wiru bo kiri utongeria bou na uritia Kristo gwita na mbere na maromba ja marito na kugia wendo wingi ukagita gaka. Akiuga ntuku ya kiumia nthiru Bishop wa Synod ya Kilifi no morerwe nyumba yawe kuumania na nkuchenio cha gikanisa. Tuna kithurano tariki 19 mwanka tariki 23 na kila tukuromba muno ni kanisa ite na mbere kuromba kila mahali antu barombe antu bendane. It is very unfortunate Sunday nthiru na itu kwenda kuga mantu ja itu ja condemn mono Sunday nthiru goro nyomba ya bishop wa Kilifi Synod mansi ya bishop ena intobia wa bionde na intobia wa itenambi ni ejire ya momoro ikaragita ni intobia ya momorero kubiwo nyomba ya kanisa no bisi mantu ja bati kuiro na ntu bakamenya nikenda antu bamenya mantu jaja tebui kutu into bya kanisa bidithitie kinyoke thona mudhuro jukari na bombu bu criminals kinyoke abo mabo thinga to gwetwika no member ba kanisa nyako age division yate kumomora nyumba ya kanisa ni meya ja manene muno ni makosa ja manene muno. Kingi Bundi na ugite kwegita riri kanisa ya Methodist irenda presiding bishop urokomba kugwatania Kristo bonthe bategete na araba umite kirwathani burabo kujeri ndumena na nkuchanio nyingi kuthura mutongeria ora mwathani akethira atwete na tharimite gitariri urokomba cokaniria kanisa iji ikarabu wega inkwenda kuga mantu yaja karikande guru ne kinyoke thinde guru mantu jate thukano ntu antu ibathuki kana nturana ni thuki mantu ja thukano ntu mutongeria uri ate gwitithia mantu bubwega kwero i mutongeria no tuma mantu ja thuka na kwa wethe andu ndo twarwite kanisa neji antu bara kuromba na bara kuthura na bwega inkwenda gutangaza nama kanisa yetu tabwega mwathani aija ni mutongeria urokomba kugwatinia kanisa eji urokenda antu bonthe atikuri onona atikuri Mumeru atikuri Mukalenjini atikuri Muturukana atikuri mu Mijikenda kana Mupokomo imtoroko na antu bonthe bari ana ba Murungu na muthiene kagite naka kuri na gisanga sama kanisa neguru ya tumedia kwa edia Kristo bao. Dr. Bundi na ugite bokira bakuinyeria ta Methodist ni kurumira mitaratara ya ukenda batekaurire rugendo neru ende jaki Methodist ngo ito inyeria Methodist yetu tuina doctrine yetu tuina mitere yetu twesi no ndinkauga itougire twakurukirie tuuga tukwenda kuona itutumire atumiria betu bara twije ba Methodist bara trained very well bomba kuritana. Bwana Yesu asifiwe. Ito inyirie na atuika keja kumaome na ethire very well vetted na mtu wije kene na istero ije kene na kimenyekana ina umite kuma Murugi wa ndini ya Bothugusi West gicigo mbunge kia Central Imenti report ratito cia weru wikendi rea kwa rieto ni Mutugi Kare.